total lang po ne rombongan na keluarga sampai sana musuh total lang po ne rombongan na Indo Kese po ne Kabiri rombongan na ne Anto Lebani rombongan na Mama Esek Kalolu rombongan na Papa kita Jakarta rombongan na Papa kita Jakarta rombongan na Siane Palanda Batu Papa Anna Kapa rombongan na Nenek Ermin Patua rombongan na Nek Datuan Lebani rombongan na Mama Alan Sorong rombongan na siapa ya Nenek Sembang total lang Buntao rombongan na Nenek Ui Bone rombongan na ML Ponggang Batu Papa Teo Pak Kasingan rombongan na Adang Nenek Katope Tombak Kadua na sa Mama Sultan Topondan Buntao rombongan na si Nenek Ria Bone rombongan na Ruru rombongan na si Ruru Kuremat Batu si Nenek Landong Pamapong rombongan na si Nenek Belbo Batu Mama Wilen Ledo rombongan na Nenek Epe Makassar rombongan na Matius Tandigau Jakarta Bat Manti Batu Papa Meske Pak Pulungan Leatong rombongan na keluarga besar Tongkonan Topau Lampio rombongan na keluarga Almarhum F. Damen Batu Nenek Rubin Lampio rombongan na keluarga MPF Puntung Batu Nenek Kelda Lampio rombongan na Almarhum Nek Tigu Togesan rombongan na keluarga Nek Subuh Bamba Tiro Padang rombongan na keluarga Bapak Sewa Malimpong Rembon rombongan na Nenek Ronald Malimpong Rembon rombongan na Bapak Tisya Surako rombongan na Nenek Ika Topondan rombongan na Bapak Ira Jakarta rombongan na Petrus Bandung Papua rombongan na Mama Andre Palopro rombongan nama Maria Mangli Papua rombongan na total lah nih rombongan nasib desa netiku Tokesan Tandi Tiro Padang Diri tu tak perlu dalas ke? Pakai langit ya, mana tinggal orang tu nah, sopro tu lapangan. Inanga senga ia lundung unggaraka sangke derang. Nang layaknya saungan unulang sambiang karat
langsung dirapa. Nati bulan tei sarong nati yentan ni kambuno. Taya ni paderupanna tikilang pantarisan malabina. Na saladan ma di kamatasan kambuno. Lasi palin pada otak kelaoki sang rapuki turun ki sang pemanaki. Tiumba oi sama papa langan noi bintoin tasak dolok koi sang moso langan noi bintoin ma paran-paran angga toripo bukun na buangin toripo tarong ko na asik toripo lolo na sendana. Ina na sega ina siapong lisa nang layannya siape sorapa mana rang tumanung bating usahu rosoi nawa mandirika ko pokada laku tule tuliranni tang ta tiro raka tau tang ta paraka matanta susi sarebu tikembong tento kaun tumararak di ondok-ondok lalanna di sarira lambananna di tea pelawanna wai matana ampa damo limbong naurungi wai matanna gayang todo damo na tarapang ladi patung bami tondo ladi duang dia pami turu-turu tamang mami daw te angin nangin datu na rore tole aga daw te sondong bulawan metundan mali leko ba banalembang meruyang kaboro lako pentutuan lipu maksuni ladi benan ni sa dewing kailing ladi tanan ni boko susit bola bona takin sudi dilan dia wakna nenek mangan nasangka trolo lentenan panikuan domai tetong konang sinene tandikau Langan napa tangkean langit napa tarutu matara pura barana nasong kalamba napa siosongan sungguh siaran te allo to demo lante kula dirande lulangan tae mo pa derupan nati kilang pantarisan malabina angga todi pukul na buangin todi potarong ko na asik todi nisong pa pegutanan na babaan na limbang lamay lili na rinding daun ninduk sapan kuwa-kuwa angga tinumba lamay lili na limbuwa pa na tilidan lamay nabuhayak tikurandan na kuwa libasi lan lili na bas tangana tiumba duka pantarisan malabi na pantaranak na talibarani patendeng na datumuane todi po puwe rara todi po gorang diang gilo langan siulang lambe limbua pana dongok lamay panglisuan na
Dainan tirandok pala sa Makati, tandok biuwaran pada pantarisan makaraing na pangluluan nama di kamatasak patending na kabutuhan kula to diampulen bani. Saya Mbak Sibarugan anak dalam makampan Mbak Lambai Lilik na padang di Palopodon walaupun lawan Lilik na payung rilu ngana tondok Lambai Lilik na berlikuan lembang Lilik na patang penanian misak Pak Abana tondok tua balok dainan tumbuh Jumain Palisunda Nusantara Jakarta Tungkasaganda Laung garaga kakek di dalam lakukan misang tiang karan dumai anak anadarian solasi itu bara anak mairi bulu kai pina bintu tunak tu yang na inde daurara tabe tiga ibu kota siman kanan kawirita talo bangan pakan sang rorindi kakilangan pakasangkan nabanwa kilong ko pami kayo orang pesang kapuran pangan mekambe diong sang pelamboro baramboro tanda tasina pak todingan bulawan na manda sirandanan manda bintin sipot tanpa matoto sidik kanan
Ini nak keluar ini kau mengelak ini. Monas ini Rantembut. Iya. Tanya Monas di Jakarta. Ya, saya di Jakarta. Oh, mangka dia sepakala pompe ini nak. Pompe ni. Nana lang tinggal ay pangtawi. Ya, Pak Bani malah tinggal itu. Lupa itu nak tak? Kenapa dia buka senjata? Bawa dalam mana? Oh, tarik pada itu betul deh minting oleh kau lepas mo. Kano na to apa itu? Wah, kalau kamu tarik dulu to minting oleh kau to alam. Wah, tunin lo to dulu tarik dulu to yo. Kamu ngolong-ngolong tahu apa itu? Nekar manindo nang ada kok nekar.
Sipiray ko kwa susi tembe. Bayana nenek nampu ami pak anak angkur ya warna masih aku tuh kalau bukan warna sih ada kampung tulang surat ini. Nah. Lagu buah pabe tingayo bokok ku simang kanang kairingku. Angga kalando kaludi la kayu lamba kayu anak la kasal lebarini karangan Suratua. Mata di mana diam depan malakina. Angga taluk kurawana bayending kalua lalu sulukan daurenga loko tangkaurangan. Taluk kurawana to dikasih mata burunda di karangan
pamatua induk di pabanu karurungan na saladan pa indre garuga ampu lembang di salisangka di jalan dang palelea lagu buah belana pura sianiki Siti Rolindo pu sianiki si mantap Analimbo tanda balina tumara putalan tumarasang tagala paparaya way na pong tulak padang sakina pintarong matangiti tutuan pa tasaladan diong riwan malaki tamas solana sama pakikuha din na siya upa tapo upa palaya tapo palaya anak po pamunto tang titik di batang di kaleta na pumayak tang plastik itong bento batang nakakuha laki yung mga suleng karto Jadi ada gambaran. Dibayar iya le. Tangkap dibayar. Bisa diperlukan. Pamalalay ko. Ada mau bunyi tertolak kena petolak. Buka ada kini biku. Sampang kibalan na din di sot. Sampang Palenda sumalang di Otong Tobatangka. Lagi dua lagi. Terima kasih.
kakek de eta torro malilu angga kita digente to mentau mata Dina seupa ta paupa paraya ta tontong si pasambayangan ta matang nanalangi nenge la si panganduan ta maparara na batara napuang matua tontong law pasakiki masulanasang lampi pikitan na marendeng lina telipu sanda kasalle rupuk na tetana kalua painan kalua tatang laki bela laki pamalai itu tuh. Ambil gaya itu. Ambil gaya. Jangan dengar tinggi. Lepas tabirnya. Lumay lang tiyo, tunapong tatara si kaya kapan torik pulawan ibu kita masih ada tunapong yang suruh lain deti alam letter F latang 20 total lomboknya rampo magrende nanti dong pangkalan itu tenang lagi utang di tasik kira dalam kamban untuk den pulawan ibu kita masih ada rampo makan yang suruh lain deti alam letter F sekarang 20 siupuna rampo tanda tasik kira dalam kamban untuk den pulawan ibu kita masih ada rampo makan yang suruh lain deki riset waktu tidak nanya belum And then mama ada ni kami teori ya tak bisa kami pukul dok deh ni. Di luar kami masih sampai sini sembah. Rombongannya Pendeta John Gator Palimbuan. Katongkonan kamarintinana Bapak Pendeta John Gator Palimbuan. Jong Mai Simbuang Barat Rampo Metanda Mali. Tuatun Kaboro lako nana Nenek Wiwi. Rombongan Nenek Wiwi talung puluh tahun dan puluh Sidaruna katongkonan kamarintinana rombongan anak almarhum Sengkadi Bokne Rampo Tanah Kasih nama kamu dari Pulauan Ibu Kota Masjidera Rampo Makam Kensum dan di datang kamarintinana Bapak Elgo Bapak Abdul Mateo Pak Kasihan Rampo Metanda Mali Utun Kaboro Lago Pak Alisan dari Puna katongkonan kamarintinana Bapak Ria Nenek Ria Bokne Raka utang atas hati dalam kapal untuk yang Pulauan Ibu Kota Masjidera Rampo Makam Kensum lain dari Sidaruna katongkonan kamarintinana Indonesia Bapak Marisa lain dari alam letter Ibu Kota Masjidera Rampo Makam Kensum lain dari latang 20 kesera Sidaruna katongkonan kamarintinana lain dari alam letter G latang nomor apa selakuannya Siumpuna katongkonan kamarintinana Bapak Gita Bapak Nagita Jome Jakarta Rampo Metanda Mali turun kabar Bapaknya Bapak Napilin lain dari alam letter G katongkonan kamarintinana Siapa paling tidak pada atau waktu saya naik pandi kerengke udah konten rombongan
tangan sinene katope tombol kedua. Lima bola tersikir maka baru melawan hukutan 9 mata suruh menjadi alam leterge lantang nomor talung kulon talus yang ketambung kulon pitu si taruh dalam pengendas yang memaksud leterge lantang nomor talung kulon talus yang ketambung kulon pitu si taruh dalam pengendas yang nenek pemi dedo mempatu malik itu turlaku siapa Pak Lisa dan dia leterge lantang nomor talung kulon pitu si taruh dalam pengendas Sianen enoli waspon dan mempantuman itu tuh laku papa pergi dan dia lantang nomor apa saya laku lantang nomor 6 si taruh dalam pengendas siapa mak noldi siapa mak noldi wasponda mempantuman itu tuh laku di Mas Eri nomor talung pulon 2 si taruh dalam pengendas keluarga papa sewa keluarga siapa papa sewa Malimbong Rembon mempatu laku papa Artin talung pulon 2 simpun dalam pengendas keluarga Bapak Pani Rantepau mempatu malah malik lah ke Bapak Peri 85 simpun rombongan nak si nenek Ronald Malimbong Rembon mempatu lah ke siapa nenek Ikato Pondan mempatu lah ke siapa Pak Peri dan dikilang tangan 85 Petrus Bandung Jomai Papua mempatu lah ke siapa Pak Peri dan dikilang tangan 85 simpun rombongan si Mama Andre Jomai Palopo mempatu lah ke siapa Pak Lisa lagi datang talung puluh pitu siupun rombongan na Maria Mang Lili Jomai Papua mempatu lo ke siapa Pak Peri lagi lantang nomor 80 apa saya 05 rombongan na siapa Pak Asuni berapa mempatu lo ke siapa Pak Peri lagi lantang nomor 10 apa saya 05 si taruna rombongan na siapa Pak Tisha juga surako mempatu lo ke Martin Mbak teman-teman lantang nomor 20 itu saya ke 20 kasir. Di Pekalolo. Rombongan anak almarhum tokonan laki. Tutung kaplo laku bapak Ana Lisa. Lain daki alang letter F. Alang letter G lantang talung pulon pitu dilambik di batangan di kaleta kita tentio don batang ta nah dibuang bayi belong ke bukayuran bikin sulen karena kasih dadu jona tobokan bayi yang tu ma tobok talinga kita tesan ma tobok talinga tabe ta malah betul malah pak tondokan atau tobokan ke itu bayi ta palinan kalau atau solana sama limpo mata ada napan dari bolong dia main ke tongkon tar pulawan nanti kayak sungai dia di Mau bapak beran itu. Andi, Malia. Siapa hari Minggu.
Kena yang Masya, kemudian Yang masih baru. Kita cari wah. Ini satu ya. Tiung baduka pantarisan makarayangna pantaranakna ledong diong may padang ribit tuang pak tendeng na siya kong manapa diong may padang riseseng tuli
Sudidilan dolaran ni baipok kinaloy hina dilang kapataw na mitam mendilo dilo na takulla amang kalipelendu. Di po parandangan matoto untulak buntun na bone dilang dato senda na bunga. Pagapanalangan pantarisan malabi na teruk pulawan na to di kasiri matagubon na di kabanga tondong turunan na. Dalan ni baipok kinaloy hina dilang kapataw na mitam mendilo dilo na takulla amang kalipelendu. Pagapanalangan pantarisan malabi na teruk pulawan na to di kasiri matagubon na di kabanga tondong turunan na. Tuman mo na sindondo so tandi gaga. Tubuan ni nakuha. Tonindo karakadunan ka si Panglo lamba besang lelebani umpelingi sumanun na lombok kung mantaben ng panarante kalua. Laku buwa upo ko palilingi kontong tanda utunta. Kutabri rorapa mo kayo madandan diyong tibalaran nampak talidan mo bintuin ma paran-paran diyong terante ang tuyo. Analipong anak na tampalaya itong sunak yan akan talong turiyang natin itong kunang. Yungi tumannon bating lako ba abanalenggang tumannon roso inawa lako bento 2,000 tap. Tigyong ba pantarisan makarain na ani umpelingi sumanun na lombok kung mantamin ng panarante kalua. Ilan lilina rinding daw nindok sa pankuwa-kuwa. Lilina palang riliato. Piling tuntong tanda butunta. Kutambem balatedong katiyong baranta. Ang gatikayang dandan pintuin paran-paran. Paran-paran diyong tirante ang tuyo. Analipong anak na tampagayang tong sunakyan akan talok turiyang natitong kunan.
Wih, banyak di sini jatuh. Penerimaan tamu tak kilor main patang pulon 5 menit. Iya. Ya tukar tisinde la pen 5 pati palin turarabuko. Elega sa siyempre siya ni tuan ta share ka na matang itu sa Latino kusaka kakaki mo sa uliato mo to si mangurlo ka na nasena dirante mo na losong pa yan. Ayo, nagkinda na memang kami salon kita. Ya, pasila lo ngomong lo tak kedengeran kita na alay lamay. Ya, pasila lo ngomong lo tak kedengeran kita na alay lamay. Ya, lagi demo tahu karena pasang telepon telepon deh. Ya. Aku pakai nama pasang telepon dipakai terbilang naro. Pondok turunan lah. Mohon supaya dipindah parkir karena ada mobil yang mau keluar. Tarik lagu kita. Ya, pemilik kendaraan dengan nomor polisi TD